umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabantu isandulelo sesigabelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yesizukulwane senkumbuzo yokudlula inkumbuzo kaNkulunkulu. Bantwana bahle basezulwini, bantwana bamenzi wezulu nomhlaba uyazi wezulu. Siyabonga inhlanhla umenyo umbenqane phakathi komuzi wakhe unyazi wezulu awakhele izizukulwane ngezizukulwane zemindeni yethu ayibutha ehluphekeni efeni ayilanda emgideni nasekuthunjweni nasekuhluphekeni kwethuna uNkulunkulu wabambulula nasemanxokweni amadala esingawazi asemandulo nasey'mpini nasey'gcawini nasey'nkundleni ababekwa kuzo nabathunjiwe kusukela emandulo nabaphungulwa nabalahlwa nabachithwa nabahushulwa nabafakwe ey'tambukweni bafakwe emgedeni bafakwe emuleni bafakwe emkhosheni ngenxa yosizi lwabantu bethwele abantwana mhlawumbe bengathani abaye beqiswa amalungo ngenxa yokungenela lusipho emhlabeni. Unyazi lwezulu lufikile emhlabeni liyisiqu lesihlanu manje ushembe unyazi lwezulu uzosebenza lowo msebenzi bantwana bahle basezulwini ukuba asibuthele imindeni yethu emagumbini omane ukufa. Siyanxuswa-ke ukuba uNkulunkulu asiphe inhliziyo yokulunga mayikonkosi ukuze uNkulunkulu akwazi ukusisebenzisa. Unyazi lwezulu lisebenzisa iy'nhliziyo zethu ukuhola noma ukudonsa imiphefumulo yabazali bethu ehluphekeni. Akakwazi ukuthi ungasebenzisa inhliziyo yakho igcwele oxhamu nofezela namabululu nomnuko nokungcola namagqumu namazondo nensolo nokubulala nobubi. uNkulunkulu udinga ukuthola inhliziyo yakho ihlambulukile ijulile ikhathazekile ngemiphefumulo yabazali bakho nabazali bethu. Abese uNkulunkulu ayithatha yenza isopho yokuthi abalande azobageza ayenze umlotha ukuthi abalamuke. Ngakho-ke ngamunye ngamunye siyanxuswa zikhonze ezinhle zasezulwini masicele inhliziyo emnene nenesibindi ngoba kuthatha isibindi ukulandela ushembe unyazi lwezulu wayekonkosi. Amavaka ababana nawo uNkulunkulu ayamlwisa futhi alwisa yonke iy'miso zakho uNkulunkulu. Ungabiye ivaka mntwana kaNkulunkulu unyazi lwezulu libe ngakuwe. Amen. Ushembele iy'khonzo ezinhle zasezulwini siyamnxusa njengamanje ngalo mzuzu nje njengoba siguqile abantu baphumile umhlaba wonke amakhumbi amane omhlaba basey'ndleleni bababele uNkulunkulu emzini waseJudiya njengoba umhlangano ukhona kaMfumfu u-October. Abantu abaningi baphikele uNkulunkulu emakhumbini omane
umhlaba sicela ushembe aphengule izitha athokoze impi yomubi ehamba ngomoya ingaphenduli iy'nqola abahamba ngazo zingawiswa zingashayiswa zingagimwa zingacishwa womubi zihambe ziyifikele uNkulunkulu eJudiya mayibonkosi nabaphumile-ke abangenamandla bese besukuma beye emathempelini aseduze nabo sicela uNkulunkulu abahlenge emazingeni omubi nalabo abaphikelela ukuze kale kuphefumulo ethuba imindeni yabo ngoba njengoba sinathunywe emndeni khona imindeni eminye ethwele isihlotho esinzima kabi esaba nokuya kuNkulunkulu bese sithumela lapho ekhale kuphefumulo emfuleni owakhiwa unyazi lwezulu ukuthi izogezwa ngayo imphefumulo sicela-ke labo basendleleni abeze khona lapho ekhale kuphefumulo ushembe abaphephisi abahlenge baze bafike bephephile nemndeni ayivuse emathuneni ushembe ingene nabo abantwana phakathi komuzi izogezwa mayibonkosi ushembe kuphele wazi ukuthi igezwa kanjani imndeni mayingene eparadisi iparadisi lapho ushembe uliphendula libomvula ogeza izolo zabazali bethu namacala abo masizobafaka-ke uNkulunkulu inhliziyo zethu mayilunge mayibonkosi siyanxusa-ke uNkulunkulu usithumile bakhozi abahle basezulwini wasithuma ngabazali bethu wabavusa ethuneni ukuthi abeze bazokhuluma phakathi kwethu basitshele iy'ngqinamba abahlangabezene nazo emathuneni ngenxa yezono zabo namacala abo bese bevuka-ke bekhuluma phakathi kwethu befika ngemfihlakalo nangebonakaliso nangamaphupho ushembe akhuluma ngawo wephatha kahle indlu elilala kuyo ukuze uJehova bagcine ukuza kuwe ngephupho mayibonkosi siyacela-ke uNkulunkulu afihle ubungane bethu isikakhulu thina uNkulunkulu athi asidlulise izwi lakhe isikakhulu mina nginengizono namacala ngicula abantu ngibenza konke okubi ngoba ngumuntu akwazi ukunelisa umuntu cela uNkulunkulu akufihle ey'nhliziyweni zabantu bangacunuki bangibona ngigoqeni ngidlulisa izwi likaShembe unyazi lwezulu mayibonkosi bakhonza abahle basezulwini uShembe usithumile wafika yena uqobo lwakhe uShembe wenza phakathi kwethu silele ebuthongweni sisebuthongweni silele wafika uNkulunkulu nangebonakaliso wasithunga phakathi kwalo muzi bakhona-ke abantu abathunyiwe leli thuba bezolinikeza bona esinxusayo kakhulu bantwana babantu uba abantu abanikezwa ithuba lokukhuluma abantu abathunyiwe umvenqango ukuthi benze kulo muzi bazothula ukuthi imindeni yabo bathumeleni hayi ukuthi uzwe ngomngani wakho sicela kakhulu labo abasuke ethunywe imindeni ngokwemfihlakalo waShembe unyazi lwezulu ibona esibacelayo thina singaphiwa ngalo nhlahla sicela uShembe unyazi lwezulu asiphe indlela ehlakaniphile nenhliziyo eqondayo bese sithatha ukukhuluma sikubhekise kithi ngoba ukukhuluma la abantwana bendlu yase-Afrika kuyasithinta sonke uma usuke uthembe ukuthi abokhokho bakho abahamba bethakade abathi sicela ukuthi usiyele ekhaya emphefumulo emzini onyazi uyosigeza uqube izingane lembuzi phomi abakithi-ke baze baphuphe ngeke phela siphuwe sonke ukubulelwa ngakho-ke siyanxuswa ukuthi abantu abaphiwe indlela ehlakaniphile yokulalela mayibonkosi mabaphiwe indlela yokulalela mayibonkosi bese imindeni yabo ibaphahle ukuze bazolahle okukhulunywayo unyazi ngemlomo yabantwana babo mayibonkosi abantu bazonikwa umbopho masewufikile kuwe mntwana kaNkulunkulu usunganqamuki uhlabelela bese uyakhuluma abantu bayanxuswa ukuthi bazame ukuthi bayiqoqe inkulumo yabo bangankanti umuntu angasho ukuthi ngahamba ngezwa ngagibela cha bangene ehlokweni laba abanemisebenzi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wavuse inkomo yabo babuye baphiwe ithuba okwamanje uNkulunkulu sasiphe inhlanhla ukuthi asikhulume imisebenzi yakhe emkhulu la evusa khona imindeni ngoba uShembe uvuse imiphefumulo ukuthi izokhuluma kuthina ebuthongweni silele mayibonkosi hayi ukuthi ize siyihambele siyibani uyotshelwa umuntu ukuzokuphuphela lowo muntu wena ugcine ususola lokho kwalapha ekhaya uthi khuluma ngamaphupho washo yena uNkulunkulu waphatha kahle indlela yakuyo ukuze uJehova angagcine ukuza kuwe ngephupho nangey'bonakaliso lo muzi uNkulunkulu wawusekela ngalelo vesi njengoba ukhona lenyanga yezulu
iyakwazi ukuthi ime umisa umsebenzi wasezulwini ngaleyo nkulumo. Asiyeke thina ukusola nokuhlaba nokuhlikiza ngoba abanye abantu basola nje uma indaba iqondene nawe ithanda umuntu ayitusa athi yinhlupele yalalela. Kodwa mase ukhulunywa ngomthetho bese ijika athi amaphupho ayahlupha ngoba yini sekukhulunywa ngomthetho othinta mina nawe. Thina siningi kaningi sishawa nomshwana ngamaphutha esinawo kodwa siyawamukela bese sizama ukuthi inkosi size siphume emaphutheni. Mayibonge inkosi. Leli thuba lesizonika abantwana babantu ihlalisa ukuthi enhlanu uthi amangweni omhlanu nentaba yapheza mayikhona. Wonke umuntu unelungelo lokukhuluma kodwa bayanxuzwa abantu sesixwayiswe kakhulu isikakhulu ngalabo isibhuda abantu besimame. Uma uzazi ukuthi awukho esimeni esilungile ungasuke umbamba ubhobho ukhulume eparadisi ngoba uzofakela ihlazi emndeni yakini. Isimo esingalungileke kunina kodadewethu engakagane ngokuphelele okungaziwa isoka lakho engekho emthethweni ekhaya yini. Awukwazi ukuthi abantu uphuma kuyona bese ufuna uzothatha umbhobho ukhulume. Awukwazi uncolisa umsebenzi kaNkulunkulu. Londa uyozuyiphathe kahle ulinde ngoba uyazi ukuthi wenza iphutha awuvumelekile. Nakubo omama bami uma besemvelweni yabo awuvumelekile ukuthi bazobamba umbhobho noma kuyimvelo kaNkulunkulu kodwa phela kuyahlonishwa lokho. Ingakho ngesiZulu kuthiwa umuntu wesimame uma esemvelweni yakhe akathinti lutho ekhaya. Akufunekile bese bethi abantu imvelo abantu abathinti lento abathinti bazongcolisa umsebenzi kaNkulunkulu abakhuluma ngokuphela. Awukwazi ukuthi usemvelweni yakho bese uhamba amabhodo uzongcolisa yonke le mhlambi enkulu zabantu yobageza ngani. Kuyimvelo kuyinkolo yakulelizwe ukuthi umuntu wesimame akathinti lutho uma esemvelweni yakhe. Abantu abangayiphuli leyo nto ngoba uzongcolisa umsebenzi kaNkulunkulu. Mayibonge inkosi. Siyacela kuleli thuba ukulidedela abantwana babantu basukume bakhulume labo bavuyelwe umoya uma kodwa bekhona kuyona ipoqo. Amen. Umntwana wadlamukwa intama yasemkhambathini. Bantu bakaNkulunkulu lo muzi ongaqala ukusebenza kuona nje uqala nje ukubika kwenza yonke into ongasebenza kulo muzi lo ngikhala ngithi kodwa engabe bakubona abantu bakithi kaloku usebenza ngekhanda kangaka. Kodwa bantu bakaNkulunkulu uqhamuke omunye usisi oqhamukile oqhamuka nesibonakaliso wathi ngibone abantu bakini bemlapha esangweni bebaningi kakhulu bembethe lokhuzana bangamakhosi kuyimina ngoba phambili bebaningi uthi bezibonga le pheshalo zaleni ecrossing bebaningi. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi ekugcineni bagcine bevelile inkosi kuselezwini. Amen. Enkosi ngiyabezulu. Lokuguqulilelo umntwana wamkhize emalangeni. Uthe lengilibalisa base asifike ngalo la nomama wayekade efike egula mina ngesikoleni le eWema. Mina ngafika umthandazo wesabatha sophelile. Hayi sihlale bese kuyalalwa ngilalwa bese amawulalo kuzokuza uthandazo. Ngizokwenza umthandazo wa6 ngibona inkosi la imile la unyaka wezulu liqoke umshivo lo obovu olunyama la bese ngakusasa kuyasetshenzwa unikele ndoyo vamise umnikelwa uthe bese ngibinde emuva esikoleni ngilele kufika abanye amaphehla ngiyawazi athi mzukulu sicela ukuthi uphinde ukuthi kwesinikela ongomisa usendrani phansi engathi bavuma thuleni wathi ukuze ngesapha kwesibili nezwini. Amen. Ngiyabingelela nonke. Amen. Kushukuthi ngaba nephupho ngokukhwela mina isibongo igama ngolithando ngizongisuka kwacele. Kushukuthi ngaba nephupho lafinyelela kumina ebusuku ngele kwathi ngele ngaphupha engathi ngile endaweni ewumsele angathi kuneyimbuzi lapho notshani bomile but ngabe ngingazi ukuthi ngifike kanjani ngoba bathi ngihamba lapho ngalahlekelana nabo
so kusho ukuthi ngathi ngisalele kanjalo wakhona abantu abagqoke ezimhlophe ngathi ngisalele kanjalo wangibuza omunye ogqoke ezimhlophe wangibuza uba ngifunani la ngamchazela ukuthi khona abantu bengikhamba nabo ngihlelele nabo wabe sengichazela ukuthi funa ngikhambe ngizonikela abashembe so ngangavuka-ke ngolwesihlanu waku-last of last week ngeza la so na ngiyacela nje ukuthi abakithi washabanje baphakame babe nami and elinye iphupho lesibili ngathi ngilele bafika nje umuntu owumama wangitshengisa ukuthi usizo la ngingalithola khona ngawumuntu owumama uzohamba yongiphathisele endaweni yesigodi angingazi ukuthi wakutheni-ke so nje ngiyacela nje nalapho nogogo lwaphakame kumina Kama lewukhetha unyazi phezulu kusho ukuphakama kufuneka. Themnkosi Mthembu lo okhulumayo ngokwendawo bekade impela kuyona besakamthetho kodwa ngisekho khona esensorishimoni lapha engikhona manje. Inkosi yakhona-ke bengakayazi ukuba ngithanda ukuba khona. Kunenkosana engibonele isibonakaliso njengoba kade ngigcine elinye isabatho kade njengabakhona la. Ibone inkosi unyazi phezulu igeza enye ijame engweni isibongo ngisona kodwa manje bebhekisa amakhanda phansi bengawavusile amakhanda kodwa wabageza inkosi unyazi phezulu khona kunjalo abanye wathi abatakula banqaba kodwa laba abanye-ke bagcine begezekile ngiyacela ukuthi laba abanqabile bagcine bengavumanga ukuthi begezeke ushembe aze abakhumbule nabo begcine bekwazi ukuvuma bavumise yena ngokwakhe ngoba yena uNkulunkulu ongahluleki kwenza izinto zenzeke begezeke nabo bebonke ney'hlobo zabo ungasali noyedwa cela ushembe azangikhumbula ngiphe nentata imali ukuthi ngikwazi ukuyenza yonke imisebenzi yabo ngokufanelekile kosibusenisweni cela uphakama ubancane Khethi inkosi yamaNazaretha igama lami uthi Inkosi waKanyawo ngisuka eRichards Bay ngibe nephupho ngithi inkosi yamaNazaretha ibizoya eRichards Bay endaweni yaseCurrent ngoba ngifikile khona so ngiphophele inkosi yamaNazaretha ngihamba nayo besisendaweni engathi isegroundini kunabantu nje abaningi semasihamba sinqamula lapho bengihambe indawo esane sakwazi sesinqayele yona kwesiyosukudla siphethe iy'mbobo ilokhu ingitshela ukuthi ngingasala sihambeni semasiqeda ukuphuma kulabo bantu bebebaningi begcwele igrawundi behleli ngoba ahleli nje amaNazaretha masifika ngaphakathi endaweni ewu-round yafika yathi asingeneni ngaphakathi yafika yahlala esihlalweni sayo yathatha ubhoko lwami yalivula phezulu wabe ngathi kuyavuleka kwaba khona ekufakayo khona yathi yalivala yayisinginika yona yathi amandla akhe wathola lana ngapha phamba ngalowo mzuzu lowo ngiyabonga ngiyakhetha ingazezona isinalelo oguqa khona la ikhala emphefumulo othethe inkosi yasemaqafini ngesabatheli zule kuthe ngiphuma esabatheli ntambama kuthe mathengela phakathi esangweni bese kuqhamuka inkosi unyazi yezulu kungathi phambi kwami kuneplastiki yenyama yenkukhu i-brightek ngithi ngiyahamba bese yini edala ukuthi nize nenyama yenkukhu emzini wami ngithi ngikhathi ngifuna ukuthi inkosi yamakhosi kangiyidli inyama vele athi inyama yami emhlangano elindawo kodwa ngiphethe inyama yenkukhu emzini wami ngiphethe izingwa ngiphethe ojeqa ngiphethe ikhoshi bese ngithule besithi bese nibuya nize kuyina nithi inkosi yamakhosi iy'ngane zethu ziyadakwa zisayela kanjani ngazeni ukudakanisayo zanindile mvola emzini yami wathi uma udlile ujeqe usuke ufane nokuthi uphuzile utshwala wathi uma udlile inkukhu usuke ufane nomuntu oyidlile ingulube wabesethi into engayenza ngabe nithi inkosi yamakhosi sicela siyosela imindeni yethu ihamba idle izinto ezingadliwe ezulwini kodwa mina nibhizi nidlala izinto ngelangazoindlela ngomhlangano wathi yazi ungabe uphuza ujeqa utshwala usuke uphuzile wathi yazi singcono isidakwa utshwala ethaveni nesisabatha unomuntu ongisukela yona notshwala emzini wami nesisabatha wayesethi yazi le ndlela inzima
sifuna isibindi sifuna nokuzigela kuqala Nkosi busiminzi Ubabunyazi lezi lapho sisiphaka mama Ngicela ukubingelela wonke umntwana wonyazi la ekhaya ubaba wami angimazi ngikhulele igama lami ngokhanya ngathusi ngikhulele ekhaya komama ubaba mnandi ongiye ngaphupha ungazi ukuthi ngibona abantu abagqoke izinto ezimhlophe ngathi naye ugqoke izinto ezimhlophe ngathi bathi nangu ubaba wakho kodwa manje angizange ngimbone ebusweni kahle kodwa kubukeke ngazi ukuthi lo baba lo ebesemfungane ngiyacela ukuthi ngiyacabanga ukuthi khona mhlawumbe engingabuyela Amen. Ngesikhathi Nkosi siphakeme. Igama lami nguSindi, ngwaSongwane, ngisuka eSongane. Mama sisi. Isempeli lami semthonjaneni. Ngibe nesibonakaliso la engiphupha khona ugogo esangilesimvu sezusuku ekhaya lemphefumulo ngizovala icala khona icala lenzo walala nomfowabo. Namhlanje sengifikile ngilethile lezi mbuzi ezusuku ngihamba nabafowethu. Siyacela ukuthi uNkulunkulu ashembe asibusise asicishele leli cala abalenzi ukuze lingenzeki nasebazukulweni bethu. Cela Inkosi ibusise nizibili. ngakhetha unyazi lezulu umntwana kaLishaba lo esigodini sasoShabeni inkosi uShaba sifikela ngo-2021 besaletha imbuzi eyodwa safika la saletha imbuzi sabuyela ekhaya kuthe asadlulisa leso sikhathi ethiwa siyadluliswa sabuya sesizocela idate sithe ngamhla socela idate kuyisabatha safika kanti khona nenkosi yasoShabeni lana ubaba masesicela idate ubaba uMajiya wathi ubaba uMajiya nibonile ukuthi ngokugeza abantu abadala senisuse isizwe sonke kubuyelana ekhaya niyohlala phansi nenkosi khona nizolungisa nibuye nizocela idate abafowethu bahambile-ke baye emzini wenkosi ngoba yasekhaya vele bayohlala nayo bakhuluma inkosi iyangakhombisa ulutho yakhombisa kodwa nje ukuthi iyayizwa lento esiyishoyo kodwa sahlala isikhathi eside silindile saze ngabuya ngeza kubaba uMajiya ngamtshela wathi ubaba uMajiya qhubekani ngoba inkosi ayisho lutho qhubekani izonifika ngendlela sithe sesibuya kanti sekuyisikhathi sey'mbuzi eziyisihlanu kwadingeka ukuthi sibuyise iy'mbuzi eziwu-4 manje uNkulunkulu kusho ukuthi ubonile ukuthi amacala ngeke awethu ngeke agezwe yiyambuzi eyodwa sabuya-ke sabuyisa iy'mbuzi eziwu-4 sayiletha sazogeza abantu abadala kuthe ngalelo langa sogeza abantu abadala sisahleli silinde isibusiso ukuthi sikhuphuke siye ehleni ingane kadadewethu yakhethwa lana sisahleli lana nje yayikhethwa ithonumento sahamba-ke kuthe kwakuJuni kwenzeka le nto phakathi noJuni kuthi kuhambe kwahamba kwavane kwashona ekhaya ngoba sikholwa phela sikholwa kancane sathi uNkulunkulu wenzani manje nakade sigeza abantu abadala usethatha umuntu ekhaya kwenzeka kanjani lokhu kanti omdala lensuku uyazi ukuthi wenzani kwaqoqeka oShaba bonke oDeyi abakaDeyi abantu bakaLishaba baqoqeka oDeyi bonke bagcwala ekhaya kanti uNkulunkulu baqoqa ngamabomu wangathi kufihlwa inkosi ubaqoqa ngamabomu uShema ufuna ukukhombisa ubukhulu bakhe lapho ngosuku lomngcwabo wayekusukuma laba abaphilayo asukuma gololunye acela intethelelo ngoba kwangathi kule imbuzi khona nembuzi yentethelelo wayesukuma khona omunye wathi sithi isikhathi singaboni ngasolinye ngicela ungithethelela kusukela manje osokwenza kufuneka sikwenze sibonisane hawu kwasimangaza kwamangaza nabangagqokile ukuthi hayibo kanti uShembe unjani athi mina ingako uShembe simbiza sithi uNkulunkulu
ngihambile ngoJulayi ngayele emihlanganweni ngithe ngilele uShembe wangikhombisa abahamba benamanxeba ngabuya-ke ekhaya nje oShabeni kuvulwe igrupu amadeyi amahle ekunjalo ekuseni kuyabingelelwana kuhle ngicela uShembe unyazi lezulu uhlale kukuhle inkosi ibusiseni ikuzwile umshumela umntanane emnambethi umzangele unene umfundisi umsele inkosi-ke kwaZondi siyacela-ke abantwana bakaNkulunkulu-ke intethelelo kulaba abasithumile lesikhathi sakhe umuzi waseNtabazwe besilala khona sivuke khona njalo ngacela ngoba bengivele ukuza lapha ukuthi ngicela ukuthi ninginike ithuba ngoba uNkulunkulu uzongena eNtabazwe salala khona-ke sawakha umuzi uthe seluphelile umuzi ukwakhiwa base bekhuluma bathi sicela-ke mfana ubuyele ekhaya lomphefumulo ukhiphe imbuzi-ke yomnikazi wesibongo uzithole abantu abaningi abakasithole bathi ngiyacela ukuthi bangithethelele ngoba kuyila sabathi angangikhona angizange ikhulume le nkulumo kodwa ngicela ukuthi bangilekeleleke naye umnikazi wesibongo lobe ecelile ukuthi ucela inkomo yakhe ehamba yodwa nje eqondene naye ngicela ukuthi sengifikile-ke ngicela ukuthi naye angilekelele nalabo abaphilayo bangilekelele inkosi usiseni kuzwile Ngizomana ngikhethe inyazi lezulu. Lona umntana wangu bese umhlonipheni emzinyathi ngaphansi inkosi yamaqadi. Lana eNazaretha. Unyazi lezulu uNkulunkulu. uNkulunkulu ngapha ngisekho eNazaretha. Ngicela ngapha ngisekho angikhulumi ngento eyenzeke ngikhuluma into eyenzeke njengoba nje ngifike la eNazaretha ngoba ngisekho ngisekhaya kuningi okwenzekile ngizozama ukuthi nje ngikwenze kwefishane kuningi okwenzekile wangihaqa ngezwe ngathi ayiyabo manje sengiyahamba ngumuntu ohambayo ngithe sengigcina ukulala nje singala ngabona ngazuthi kumbe qhubeka ngathi kubamnyama sisuka njalo afuna yazozi lathi vuka mntanami senjalo kakhumba ukuthi isimo siyangokuqina oma bafonela umshumayeli uSibiya eVukani Thempeli wafika umshumayeli uSibiya wayiphatha le ndaba leli ekhaya wathi hayi ingane kumele ikhaya lomphefumulo konke kuzofika uzisho ngithe uma sengifika lana yaphinda yavuka lento yama ngenyawo into esuthi endlini lapho into esuthi ingafakazela ibonile into kade yenzeka khona ibonile eNazaretha bengithola izinto eziningi bezihlela emahlombe imndeni ebengiyithwele ngihlela mina yonke abaphuphuma bona nabo banamandla lento ibifika iyenzeka ukuthi usathalizimo kufika kokuqala khona ngathi kukhona usathalizimo bamkhipha abashumayeli sesekunjalo kwavuka sevuka sikwizizwe izizwe zafika bezisho ukubaqeda bezisho ukuyiqeda inhlasuthi bezisho ukuyiqeda unyawo inhlasuthi sesekuyinqobile izizwe zasho zathi ayaphumi zathi ziyabuya zathi mase izobuya sephethe inyama sephethe indondo sephethe zonke lezi ngane zasehlathini eziyingozi eNazaretha uNkulunkulu unyazi lezulu uNkulunkulu sezizobuya zayitshela inhlasu zikhuluma inhlasu zathi bekanihlabelele isihlabelele esinamakhosoka eNazaretha uNkulunkulu le ntombi engifike nayo ebengiyifake la sizongivikela kuthiwa bayilahle lo ntambo kuthiwa bayilahle eNazaretha unyazi lezulu uNkulunkulu seyizobuya izonqoba yonke into ebeyilapha endlini
Bengizobuye ngibuke yonke into bese zibonile amandla ukuthi ubani unamandla angakanani ubani unamandla angakanani. Mabuya amaNazaretha zathi ngeyisabuya zathi ngeyisabuya sekufike ingelosi esabathi ingelosi esabathi inkulu kakhulu. Hayi amaNazaretha ngusela amandla okumbonga ngiyolubonga unyazi lwezulu. Lithe nje angizofakaza empopini indlela elizosindisa ngayo le ngoba kumanje umqondo awukabuyeli esimeni kodwa-ke umqondo bekwenziwela ukuthi ngikwazi ukukhumbula yonke into eyade yenzeka ngikwazi ukuyibuya njengoba injalo ngibonga ithuba amaNazaretha kosibusise nikuzwile. Ogcina-ke lo nkosana uSumane uSentebe Mthumeni. Ngiyayikhothwala inkosi unyazi lwezulu. Igama lami nguVusi ngisuke ey'dalweni zakwaNongoma enkosini yakwamandlakazi uhlala ngihlala Isiphila. So ngingaba nesibonakaliso before kuvalwe inkonzo kaJulayi ngahamba ngayo ebuhleni kwenkosini yokuvala njalo ngiyo amasabatha ngiba la ekhaya. Isibonakaliso sami ngaphupha ngingena egeyithini sasihamba ngemoto engathi iKia Harley eyanda sasihamba siba u-2 siba u-3 mina ngangayigqoki ngaba ngigqokile ingubo emhlophe laba bawu-2 abagqokile ingubo emhlophe ngathi mesifike sipake endaweni evulekile nje kanjeya bese ngiyatshelwa mina ukuthiwa yini laba wena agqoka kanje la ekhaya kanti ube nengubo emhlophe kunendlela yokugqoka la ekhaya izinto zindlela yokugqoka ngayo bese siyahlukaniswa nabantu ngangitshe sizohamba ndawonye sonke isikhathi sihlukanisile labantu laba bawu-2 bashoniswe kwenye indawo bese kuthiwa wena uzoshona le uyosebenza laphaya ngasetshenziswa endaweni eyinama-pilot ama-pilot amaningi ngasisebenza ngale ndlela le ngaze ngalimala la esandleni. So kuqaleni nguthe ngomhla 14 ngesonto mhla 14 ngaqala ngenza la esontweni ngazoqala uzosebenza ngangizolala vele ngafike ngalala ngasebenza omunye umsebenzi ngaphinde ngahamba ngaphindela ekhaya ngokuMonday ngabuya ngolesine lolo ngashoniswa leli phupha naleli phupha sengiyabona seliyenzeka manje ngayisoke lamaphayethe ngasebenze uThursday wonke ngayizolo ngabuya ngasephusheni ngangibona ngiseduzane kwamabhoda izolo ngihleli phansi la uphinde ngithunyelwe ngushomayo bathi hamba ushonela phansi uphinde uthatha into ngahlaliswa phansi kwalo mabhoda kodwa nalo liphupha kwakuthiwa ngizofika uzonza lo msebenzi yona umsebenzi engithunyelwe ukuthi angizowenza ngicela ukuthi unyazo lezulu bakhumbule bonke basekhaya. Sibonga amazwi amakhulu akhula phansi kwalomuzi. Kepha abantwana benkosi kukhona indawo embi engifuna ukudlula kuyo. Ukhona umyalezo engiwutholile la engifuna ukuthi usufunde ngale kankosi sibone ukuthi omubi usebenza kanjani. Ngiyoleka inkosi enkulu yasezwilangana lamalanga lithi emadolweni onke ukhona idimoni elizima leli eliphana ethempelini likhetha inkosi lifane ngokwemhlophe lihambe lesidlweni liyasina lenza yonke into kulelo dimoni alivele enkani. Ngizofunda ngicela mama sengifundela ngoba mehla mangoni ngathi khona indawo ebhalwe lamadala benkosi embi le izitha zikaNkulunkulu ezifuna ukuchitha lo muzi ezisihlasela ngayo abantwana benkosi kakhulukazi umshumayeli manje osebenzayo othunyelwe umsebenzi wasezulwini. Angazidala benkosi ukuthi umuntu onjani olwa nomsebenzi kaShembe yasho inkosi enkulu umqalo njalo athi khona amadoda amathathu athi nathi uShembe umuntu abantu abayele njenganathi abayele. Ngizocela nje ubani ungangifundela wazi ufunda izibuko zamaziko zazi ufunde kahle into uma ingengizwa ufunde kahle baba. Ngizama abantwana benkosi ukukhombisa ukuthi
uNkulunkulu uyazwezulu uthole umzimba ongakanani zingaki inganani izithayikashembe ngoba sithathashembe lesi esinomsebenzi wona ekhaya emphefumulo. Abeni baba Shwayeli Majiya baba bengizocela ungazisho ukuthi ngubani. Ngisabela impilo yami kanye nomndeni wami. Baba Shwayeli ngake ngafika lapho ekhaya lemphefumulo. Ngesikhathi sokukhuluma nawe ngake ngasithola ngithi angikuthumele lo myalezo ungabonakali ngiyaxolisa ukuthi lokhu ukuzwe ngami kodwa baba kunabanye abethu abakha itulo lohlasela umndeni wamajiya. Omunye sonke siyamazi useze wagcina ekwazile ukufaka abanye bakhe lapha uze wavuma ukuthi asizame ngakho konke okungumuthi ukuchitha wazehluleka. Osizame ngakho konke okungumuthi ukuchitha waze wahluleka. Usebona kungcono ukuthi asebenzisane nabanye osondelene nabo. Ukubakhunga umqondo ukuthumele lo myalezo ngoba ngiwazi umsebenzi kaNkulunkulu abakuzondela wona. Uphiphisa umndeni wakho baba. Inkulu impi abayiphekayo ukuchitha. Ukuchitha konke ukuthi Majiya uShembe akuvikele impilo akuvikele impi abayiphekayo ukuchitha konke ukuthi Majiya uShembe akuvikele baba impilo yakho nomndeni wakho isengcupheni. Ngicela uvikele umndeni wakho baba ngekhaya lomphefumulo likhona ingenxa yomsebenzi wonyazi uthwaliswe wena. Ngiyabona abantwana benkosi ukuthi ziyashembe zingakanani ngoba amaNazaretha lawenza lento abona amalungu omhlophe bayaziwa futhi abasifazane baziwa bakhona phakathi kwethu. Asikhuluma abantu abangekho bakhona phakathi kwethu sonke isikhathi. Yonke into eyenziwa la babekiwe babheke yonke into eyenziwa sebethumela yona inkosi yabo lehlale bathumile. Yilo ngawo la nkosi ukuthi akesi indlalo obala libona uShembe uthole kanzima kanjani uShembe uNkulunkulu yasezulu. Izitha zakhe ezinkulu yilezi ezifana nomhlophe. Mukona ndende 100% uyazi sona kahle 100% uyazi lethu umuntu ephakathi lethu uyazi ombheka lo muntu wala impela la akhuluma kakhulu yawasusila lo muntu ahlabelela lo muntu yazolela inkosi ilanga uyahlabelela umuntu asinya ezweni wenza yonke into ayenze futhi ukubona ngathi awazuyenza lento yayizisisi. Ilokwana benkosi yale khona nje simbikele ukuthi sihamba phezulu kwebhodwe eshisayo lomsebenzi kaNkulunkulu. Sihamba phezulu kwentambo kaKotinga bantwana benkosi. Kepha-ke siyazi ukuthi akukho ngale kaShembe. uShembe yonke indawo kunenqomo uNkulunkulu yaziphezulu lento. Amen. Sinekhulu ithemba ngalokho. Sinekhulu ithemba. Ngoba bakhona abayisinkulu zazo bayidlulisa bayidlulise nendawo. Ayikho sisabanye ngoba umsebenzi kaShembe lo wenziwa la. Awona umuntu.
akona umuntu. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu esehleli banganyazizulu. Lo okhulumayo umntwana wamadlala emlazi kwajini. Kodwa ngokudabuka ngidabuka inzumbi. Inkosi yethu umadlala khona inzumbi. Lapha ngithunywe ngubaba uGombeni isitimela samampondo mhla kaMayikiso. Ngithunywe ubaba uGombeni isitimela samampondo mhla kaMayikiso. Bengithume ukuthi njengoba kuzofundwa incwadi le ethunyelwe umshumeli Nigeria. Ube khona eyilalele ucela umshumeli inkosi imbusisi. Ngiyayikhetha inkosi angithi ebuhleni bophamu yazulezulu. Ngicela kumvelumanga ngevesi lwelinye bese sibuyisela umsebenzi kaNkulunkulu. Thixo wemkhulu Ngiyanxusa kumvelumanga wabazali bethu abayizolo nabathanga nabasemandulo asusowamukwazi nokuqonda nokukhuluma. Nami nginanele kulamazwi akhulunywa abantwana bakhe bezohlambulukela imindeni yabo empuleni uShemba ubeke emhlabeni ezweni lasemaqadini ekhala emphefumulo mayibonge inkosi. Sengithunyelwe incwadi la uJehova ukhuluma nabantwana baka-Israyeli etshela u-Aaron etshela uMoses etshela u-Aaron umlomo kaMoses ukuthi akathatha wonke amakhosana awanikeze babhale lapha ebhayibhelini ukuthi induku la ezweni lakithi kuthiwa ubhoko uShemba afika niletha uthi loyo naleyo bhoko naleyo nduku esihlokweni sabhala isibongo soyise mkhulu babo ba induku bathi induku kwelawo ubhoko limele naleyo nkosana limele isibongo sakubo. Khona ihlasuthi khona indoda kade ikhuluma nayo ithi kade ihamba nomqalo wendlela ephethe ubhoko la ephethe ibhoko umele imindeni yakini. Encwadi sengiyikhohlile ngisazongiyibheke kahle ibhaliwe lokhu uShemba asifundisa kona ayifundisa nabantwana baka-Israyeli kuphatha ubhoko limele oyihlo noyihlo mkhulu bakho izukulwane ney'zukulwane. Angazi noma iy'nsizwa lezi ey'shesha ngebhayibheli zangithola angisazi kahle noma ikuze ikhroniki le ncwadi ngayibuka ngasengibona uShemba konke akubhalile konke uShemba akwenzayo wayekulungile nasendlini ka-Israyeli efundisa ngaso ehola ngaso isizwe sikaJakobe. Nawe lensizwa yithi uthi ubona uShemba ezeground ngale iground ngaphesheya ngale koThabo nalapho kuyisegrawundini
ushembe woguqulo wayenza umuzi wasezulwini sizothwana ngale egrawundini bagcwele yonke le ndawo uNkulunkulu wensizwa ngithi ubezama ukutshengisa isizukulwane zakithi thembele kuwe sizondolozela ngawe mayibonkosi nakumna kuwe nakimi nakuwe wazi ukuthi abantu bakini badondolozela ngawe nawe ntombi yakithi noma intombi ethethelele noma umakoti noma uNhlabengweni noma uNtaba yepheza badondolozela ngawe abantu bakini ukuba bazongena kulo mfula mayibonkosi lapha ukhulunywa lensizwa kade ikhuluma eqala ukukhuluma ngizwe endlebeni ukuthi uthula umndeni yakubo ithi akayingenisanga eparadisi okuchaza ukuthi hleze mhlawumbe ngoba asiwazi umthetho walo muzi lo muzi musha abantwana benkosi awufani namathempeli akithi nawakini imithetho lapha ekhaya ushembe uyiletha yena ngokuqonda kwakhe kwasezulwini eminye sayinyathela eminye asiyazi eminye imithetho yakho uNkulunkulu usifundisa yena uNkulunkulu masifika yena sihambisa imithwalo afika silungise nomshumayelo nobabunene athi ukuthi nokuthi ningakwenza abantu bafundiseni kanje kanje ngoba lo mthetho walo muzi uyaqala ukuletha lo muzi nje ushembe emhlabeni owumfula ogeza imphefumulo mayibonkosi abanye abanenhlanhla kuthiwa baze batshelwe kuthiwa ukhona nje wasukuma umunye umakoti angazi umdadewethu lo makoti wathi lapha ngaphesheya lapha sisande sokhohla lesi sophosa njengoba ngikhomba ngithi ngaphesheya akukho mizi uNkulunkulu embuleka akukho mizi uthi uyizinyaba nje wayesethi uyazi lwezulu uyabona mntanami la ngaphesheya silanda incomo ezazoyibeka la ila satha khona imindeni yenu masesefikile ekhaya emphefumulo sikhipha umuntu wayesebabona amaviki akubo ehudula imkhonto evuza igazi ezongena la ekhaya emphefumulo ushembe usondeza zonke lezi ndawo ezazizivamvuwe ewakupha khona okhokho bethu enye inkathi ukuthi isebenza napromotion ikhomba ngapha yona ithi ngapha ngibone ngekho mizi ngapha yonke le ndawo ngekho imizi uthi ngabona uvele umuntu omkhulu hayi lo siwona uthi ngabona amaviyo emndeni yakubo ithwele inyanda yemkhonto beyulahle emfuleni uthi aselunyaza abantu abamlahle ndawo ngoba lapha ekhaya emphefumulo sizongeza basaphethe ithixo mayibonkosi amen ushembe umubheka uthatha indawo ebuhlungu yakwamasho la esemaqadini la izwe liladliwa iyigebengu lezi amashal campaign kodwa izwe lamaqadi izwe lamqadi lomqawe leli ushembe wayeseqoqa yonke into ayibeka le duze omunye umuntu yathi ushembe yini abagethanga indawo eyivulelekile zangakithi nezangakini othetha nendlala lendawo ushembe uyawazi ngoba semhlabeni thina sibuka ngowasemhlabeni sibona kuyile ukuthi sibona kodwa ngale ngowasemkhathini uzothola ukuthi luhlangothi ushembe lizinye zeyisekelo zokusekela umhlaba wayesekhetha yona ushembe mayibonkosi amen kodwa la emhlabeni sibona ephakathi umuzi wakhe wesidlidi sesikomplazi nendawo yakubo kodwa ngale emkhathini ushembe uyazi ukuthi lichopho lomhlaba walakhelayo ingakho ebekele umuzi wakhe ongumfula khona wasukuma wathi buka nemfula nesiphahlile emini imfula le uqhamuka ungashongo uqhamuka ngapha wonke lo nto uzuma nawo uqhamuka ngapha uqhamuka ngapha wonke nasehostela wonke imhoshi izobhabhana la ilapho khona ushembe kugula iy'ngane zakushunga zaba njengonoshobishobi zizobhabhana bese ziyakhuphuka zingene la ngaphakathi ushembe ayikhuphula zoyifaka la ushembe uyayazi bantwana benkosi into ayenzile akuyena umuntu owenze le nto mayibonkosi futhi le mbuza uzophathwa umuntu uzophathwa uNkulunkulu umnikazi wawo uyazi lwezulu mayibonkosi ngiyakushoma lokhu umshumayeli asekukhuluma kodwa ngicela imiyodwa abakhonza abahle basezulwini sithandazise abantu abaphenduka benziwe angazi kodwa leli gama leli lithi nkabula wathathelani impahla enhle kangaka yenza umsebenzi omuhle amadoda afuyile ayakwazi lo ingabe umsebenzi wawo ukuphela ihlipho manje ovunwa kolinywa kwenziwe yonke into inkabi yenza imisebenzi amadoda njengoba namhlanje maselandi imindeni yakini masefika isikhathi ukuthi uyilande usuyise ekhaya kufanele uyisithebe inkabi dingela inkabi wenze lokho okhokho
bakho namakhosi akini bese kuthathwa inenhle izofaniswa nesilwane yini ngathi uyingulube lapho abantu abokala abantu inkosi langa yakhuluma-ke mandulo yathi kuzisikhathi lapho khona kuzozala isizukulwane esihlanekezele esiyothi into embi siyihalalisele siyituse bese kuthi into enhle siyisole siyibhikishele namhlanje kunjani izinto ezinhle izona ey'bhishelwayo lezi ezimbi izona ey'halaliswayo zituswe ngisho nakhona la esontweni uyazima nje kuthiwa manje siyakhishela umshwayi sezinto into yokhuluko ungabona abantu abasemva kwethu bangahalalisa bashushuzela kodwa makukhuluma ngento enhle abantu bayaqhela nabona-ke lokhu mina kungatazi kade inyanga manje 21 years esey'hlalisodi ngisengeliswe kwesilwane nabantu abami nomndeni wami kade sabhubha kusikhathazi lokho masifele isandle zonyazi kusho ukuthini lokho phela kusho ukuthi sizobona uNkulunkulu bona sigenza izona izinto namacala nomndeni wami mina into engiyicelayo makhoza amahle ukuthi sithandazise labo bantwana abenziwe ingulube ngeke lo ngithi inkabi leli gama lenkabi kudlalwa ngempahla kaNkulunkulu into endlela ingulube lo uma uthanda ufoshiswa wenziwe into embi wenziwe isilwane esidla yonke into asithandazele labo bantwana ngoba bona abanikazi babomasta noma abasunguli baleyo ngeke bayenze bona bamagwala ngeke bayenze ngisho isibhamu emasithathe usaba nokusiphatha kodwa yena kuphela uyashushuzela akhuthaza abantu asithandazele lezo y'ngane ukuthi ziye kugqilaza imindeni yawo imindeni yabo isesigodini sosizi idinga ukuthi izogeza ekhaya emphefumulo abamusa ukuthiwa ngo-2 bathengelwe ukulwa noNkulunkulu maye ongosi kuba lo msebenzi wonyazi awona umuntu ulwa nonyazi awulwi nomuntu ulwa nonyazi asithandazele labo bantwana benziwa iy'ngulube kulungile ngoba abanye abezwa ukuba benziwe iy'nkampani kuye kuthiwa inkampa umuntu othengwayo ukulela abantu asithandazise bona nemindeni yabo ushembe ayikhumbule ngoba into esizele emhlabeni nathina ukuzothetha amacala abazali bethu asizele okunye noma ngayiNazaretha awuzele uzoqama ngokugida nokuhlabelela nokushumayela uzele ukuzogqamisa abantu bakini ukuthi baye eNkulunkulu baye koNkosi ngoba namacala anzima bazwile abantwana babantu bekhuluma imthwale amacala edinge mina nawe musakubalula wena lokuba ivile lokucabanga ufane nalesizukulwane shembe bakhuluma ngaso sesihlanekezelwe esithi into embi sithi yinhle enhle sithi yimbi asithandazise labo bantwana abanikazi bempi abazilutho ngeke bazibala bamagwala phela bafuna amabutho abo bazowasebenzisa asibaceleleni labo bantwana ukuthi uNkulunkulu abenze bathanda uNkulunkulu baye koNkosi uthandwa uNkulunkulu phela uma ungayenzi into embi baye koNkosi siyanxusana uNkulunkulu wasehleni wamaNazaretha ukuthi akhumbule abantwana babantu kade bekhuluma iy'ndaba zikaNkulunkulu kunomunye nje okhuluma ngemindeni yakhe ukuthi imindeni yakhe uNkulunkulu umthumule uthezela ukuze imindeni yakhe imangalele uyazi kunezinto abakhonza abahle basezulwini uNkulunkulu angakayiveza sazoyiveza unyazo lwezulu ngalo muzi wakhe eziyimfihlakalo zakho shembe ukuthi thina phakathi kwethu khona abazelwe kodwa bazelwe ngendluzula noma oyise babo noma onina babo bazalwa ngendluzula ngesikhathi sasemandulo kuliwe izimpi lutho unyazo lwezulu lalithi malihlula ibutho langakithi bese kuthi lamabutho alihlulile adla iy'nto elezilwane ezimbi iy'mpisi nayo yonke into ey'dlwengulayo amazenza into lawo mabutho abesezongena phakathi kwemizi yalabamabutho ababhuqe bafikele kukhona omunye wazana ney'ngane bese beyinyukumeze mandulo bayinyukumeze mhlawumbe babayibulali bese kuzalela abantu kuze kuthiwa umqambisibongo wathi umqambisibongo wazala ngokudlwengula unina wakwadlwengula yibutho lasekuthini elanqoba ibutho loyise bakhe sibe uthume leso sibongo sithume
kanti isibongo unini usaba umhle iqiniso umntwana ukuthi wena uzalwa uyise boba khona uzalwa ambiza isibongo wayeganile kanti uMajiya wafa uMajiya ebuthweni leqe ibutho lazothatha unkosikazi wakaMajiya wasemandulo wasekuzaleka ingane wathi uMajiya angasho ukuthi wena uzalwe ubhoxobhoxo wangudlwengula uyebutho lasekuthini uhleli uzogeza izinto makusekhona-ke abantu abasalibazisa uNkulunkulu lezi zinto nemindeni yabo balibazisa umsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu ufuna uzohlanza umhlaba akukho okuphilayo uyabona uthatha iqhamuka noma le ithatha ifake ehlabathini ibole imilimbane uthathi imbewu uyijikile noma isiboli lifake ehlabathini umilimbane umilikwaba nathi yonke okubethi uma befanako loko kona kwabo ufike ube nebande bese kuyamila bese bonakala umhlaba athi wamlungisa umhlaba uNkulunkulu wanu wayesebona uNkulunkulu uzowakha umfula ngezele yambewu yokuqala eyawela ehlabathini yangcwatshwa kabuhlungu yangcwatshwa nokubola namacala ngeze yona mayibona Nkosi silokho thina sihlalele bamakhozi abahle basezulwini sizothetha amacala ndaba akukho okunye sikunakile sikhalela inzalo abantu abasalwa noNkulunkulu ukuthi uma sebehambile ngoba phela uzohamba uzomlahla omubi mase kulahla kabuhlungu nangale wethu afuna amlahla abafuni kodwa besebenzisa lapho bese kuqinazela ingane zabo labo bantu abanjalo thina sikuthalela thina ukuthetha amacala abazali bethu singanaki ezinye izinto mayebonga Nkosi labo bantwana abanjalo abazaleke ngendluzula namanje basekhona ngibika basekhona abantu abazaleke ngendluzula babe bafika kuqala athi umuntu ngaba uyibulala ngoba semtholile ukuthi uma manje uweza useqhamuke mina yini sefanele thina sijule sicela uNkulunkulu Nkosi siphe izwi lakhe ezokha isibindi lomntwana wabantu angayibulali ngibale uNkulunkulu ngokucela siphe simluleke umuntu simqondise simphathise simlekelele wabona usephefumula bayakhala ngezongcwala amandla ngezongcwala amandla abuya amandla uyabona okusehlelayo okuningi kwabo suke siphezwa imindeni mayibonga Nkosi mayibonga Nkosi suke siphezwa imindeni unyoko mayisuka nje etwahamba kusuka amadoda amesihlanu afuna umdlengula osikhotheni bamama umdlengula bese ngawe wala madoda asalingane ayinasibongo leyo ngane wazi ukuthi ngani oshiye imbewu ngendluzu ngaphezu kwalo makoti noma phezu kwale ntombi abazi izalo leyo ngane leyo ngane mothatha ukubheka iyophila impilo enjani ebuhlungu yini efanele siyifudumeze ngayo ukuze ingayibulali musa wena ukunaka leyo ndluzula yakho lowo yihle wendluzula owakubikayo musa ukubhekana naye bheka wena ukuthi liphi lithongo yadayisuma wakho ebini obisheni mayibonga Nkosi funa lona shinda kwesibongo sikayihlo nesibongo sikanyoko ma uthandaza Nkosi ngicela nothonga ekadedela uma wami ukuthi ayiwezwa abantu bese gcina sehlala mina ucela noNkulunkulu olufuna ushembe ongene emathunjini omhlaba angena guduza ayofuna iy'nwele zoyihlo wakho wasemandulo ukuthi bani ke wavuka nobubi okuphose ngaleni ukwenza wasezala wena ukuze uthole naqala lelo thonga uzocela uNkulunkulu ligeze liphume ebili uthole amandla lokho selikufundisa indlela yokuya phambili nempilo shinda babayihlo lokunyukweza uzoqhamela kona usuholwa umqondisi wakho mayibonga Nkosi ozobe seqondisa impilo yakho ngoba noma ungagijima wena ule nesibongo sayihlo uzumthole wakho uzawuthi wakho angena wakwathi abangani bakhe wamnyukweza bese gcinayi mhlawumbe bese gcwala ale bomaka bazohlawula umuzi wenziwa lawo waphilayo kodwa lawo wamnikazi webantu usazokwenza lowo mkhuba yakhe phezu kwakho funa yena qala ushembele umfula wayegezela ukuzogeza impande mayibonga Nkosi impande nomuntu inqaba lezi kuyizona ey'bamba isihlahla esiyimina nawe njengoba nasi phambi kwami ngeke usiphushe ngoba nayo ingqabu yakho iyavela ingqabela ngaphansi iy'ngqabu lezi impande
ziyavela nazo isibambile ihlala nawe zakhiwane maziphile ethuneni khona uzoyeka imkhuba wazibona umuntu owabulale ngenhliziyo ecasule ukuzonduswa amane noma umthetho abesethanda selathi ingaphumelela intombi la bafuna ukuyena subulele nawe ngenzondo nje ona ubulele wena uhamba phambili unyazi alihloli kwasho umuntu alihloli ukwenza umuntu hlola inhliziyo yomuntu inhliziyo iyabulala khona umuntu abantu lumuthi kodwa abulale ngenhliziyo enamaqhubu namazondo nobubi abulala aqede abhubhisa aqede isikhuthe senhliziyo sibulala siqede ngoba isikimu somphefumulo wakhe ehlangene nomubi ethi sengathi angafa lencanga le awumenzanga lutho ebabe siyaguquka sibhekela kubantu abasifutha ngalowo moya omubi egazini lethu nasemkhathini amathambo ethu nasebuchosheni kwamakhandlela umfuno wena akekho mina ngiyazazi wangidiniwe ngiyazazi futhi wangadiniwe akekho umuntu ongazazi kuyiphutha lelokho uyazazi noma ukhululo yomuntu uzusha nehliziyo kodwa sakaze ngidinile lo muntu izongisiza ngani ngokungilibani ndaba yalo muntu uyazazi wena nawe uyazazi ngabazana nolaba oluphi ngoba inhliziyo yakho uyaxoxa naye nifuna lo muntu owutshala lokuthi enhliziyweni yakho mfune ngoba uzohamba uyohlangana nazo lezihoma zakini bese ushinza lakho mhlawumbe usemncane kusafanele negama ingathi akho siziyaqhilazeka inhliziyo yakho mntwana wase-Afrika wayibona Nkosi siphathe umuzi kaNkulunkulu yakugezwa khona imphefumulo funa umuntu owakhaphezela inyongo ebili qala ukelela uNkulunkulu uyeke ukuthi wadlala elizweni ngokuzozuyibulala uzoyapho iwena uthi uNkulunkulu umuntu eyibulele athethe umthetho icala lakhe kodwa ushembe wayeseletha unkula wazi baningi abayibulela bakhabhezelwa yitho umlahlelo umuntu owafa kabuhlungu wakwazi abantu bambulala inhlakane ahlale esigodini sosiza angeke umuntu emndenini ubulewe mobulewe nje ungene emndenini ahlale lo muntu kuze kube usizi esigodini sosiza abelesuka begoqa inhliziyo yakho iphume phakathi kombili uqakelele uthule wena ugcine usuyihengile kanti lo muntu ufuna ukuthi azohlala nawe nami ngihlele esigodini sosizi woza umthwala kazethuka uzohlala nami nawe ubukele lolu size ngule nawe mhlawumbe uzozama ukhanda amaqembu manje abantu abafaka buhlungu bangacoshwa bangathola nawe lezibheke musuba uthathekile angwazi-ke mina abantu bazolele nami ngoku umuntu uzolele naye mina mayibonkosi abathi umuntu uzolanga umuntu ovumayo ngiyasondelana naye angwazi-ke ushembo yobazi wena obabheka mina ngibhekele unyazi bezulu ngoba ngabunjwa yilona futhi nomzimba usungibulekile usangibulekile uNkulunkulu awusekho kodwa ngomthetho unyaze la ubamba la uqoqa akusekho nyama komphefumulo kolutho ade basuka enhlizweni zalabo-ke abafisa ukuthi ngisuke kungabi-ke mina nawe mayibonkosi lensizwa kade ikhuluma la ngiyalibonga unyazi bezulu le kade ikhuluma manje ifonelwe insizwa kanzuza isuku shumayele uyaphethe khale emphefumulo yafika phela nami ngilungisela izinto ukuthi ngize esontweni kunensizwa la ebhungisa okwesilwane leyo amabhungisi nayo yonke into ayikho inhlansuthi ekhona lapho celani nicela uNkulunkulu ayithandazele namanje ngathi yona le uyalikhuluma uyalibonga manje bayikhalisa okwesilwane lalo umntwana womuntu awucaba ngeke makuthiwa ingane yakho uzele ingane ngani noma ungasabi ingane yakho ube ingane ndodakazi yakho ube ingane umfana kuthi uphila philoni wena isihlume ingane yakho ihlumezela nje noma ihlumezela lo muntu ube ingane yakho noma uzele inhliziyo yakho bathi uma usika umuzwa umzukulu wakho ekhala kanzima uyakuthinta ngaphandle koyisilwane wena uqolo wakho uma uyingane yakho-ke egqilazela lo mntwana ukuthi ngana ngana lo mntwana uhlutshwa imindeni yakho ubehamba yenza imikhuba
abadliwa izilwane amabhubesi angekabhonga amabhubesi uzowathi uzowakalele ngale ocingweni kanti sokwiyilwane amabhubesi izingwe iyo yonke into labo bantu badliwa yonke inhlobo yokufa mhlawumbe bangabona abathakathi ngoba abantu abadliwa izilwane umnabanapho bedliwa izilwane masele kunafanele babuye babe njani sengiphetha injenga lento ey'nkolo yabantu kuthiwa indoda noma umama uma ehambile emhlabeni usokwa ngesikhumba senkomo ngokwenkolo yalelizwe umnumzane nje ophelele uganoma nkosikazi wayehlatshelwa inkabi inkabi isizulu siyangidlula inkabi emnyama kuthiwa yini ngesizulu inzima inzima qinisile simama alale mama kuyinsizwa nje mhlawumbe engangami ihlatshelwe iphelezelwe ngenkabi eyilunga leli lombala omhlophe nomnyama ambathise lona ney'nsizwa zalapha ekhaya hhayi ukuthi libekwe phezu kwey'moto noma libekwe phezu kwebhokisi kwakuthathwa isikhuma sihle ngomlomo bese sibekwa lapha some abe simbathiswa sona mayibongosi nemvunulo yakho imvunulo yempahla imbuzi hhayi yengo lezi esiyithandayo yini iy'nsizwa lezi ayingene ethuneni ingakho insizwa zinsizwa kuthiwa fanele benayo imvunulo yembuzi umyona ungena naye elibeni ubhinqa abantu ufaka ama-anda lapha elibeni ayingeni kodwa insipho imvunulo yembuzi engenayo elibeni sake sawufihla ubaba umkhizi khumbula kakho ayibhinqiswa ithini nodabazela ambhinqisayo ukuthi ube nayo iredi insizwa zababa indlela esiyayona idlulela ibeni mayibongosi lezo y'nkomo-ke ukuthi ushembe zaziba umala umuntu uma evuka kukhona into yami efuna uyikhuluma wakubonakala ukuthi umuntu uphuma inkomo ezinyama suce iphupha inkomo ezelunga babekwazi ukuhlukanisa-ke izazi zasemandulo zithi bakini mfana wami uphupha inkomo enjalo bakini ey'bovu hlephe komalume wakho babesho njalo izazi zasendulo hhayi ngiphupha inkomazi engamlenge emhlophe solipele madinawo inkomo emhlophe itusi hhayi ngiphupha inkomazi etusi salukwazi sasingaqolisile esifuna iveli umshado wangempela mayibongosi kusho izazi unkulunkulu ayibekile emandulo sezahamba nawo kulwazi hhayi izangoma izazi ayiphile unkulunkulu kuleli zwe kamthanile babekhona abantu abayithandile bathande kuthiwa yini ngesingisi yini cha ngisho izazi nje abantu bathanda ngokusho njalo amafilosofi ayo uzokahle cha izazi zakuleli zwe phela sabantu bomdaba asiyiqhubisa phela yethu mayibongosi siyabonga abakhonzi abahle basezulwini sicela unkulunkulu wasekuhleni asivumele sibe la sibuyise umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo seshumi nesishagalolunye 19 socela umshumayelo nezwi elivulelekile lingaboshiwe senjengami nalo lelizwe lami likhahlameza kodwa hhayi umntazi liyanqoba kancane kancane loze liphelele mayibongosi 19 isihlabelelo ubaba uthenjwe sicelela isibusiso Oh
Thank you.